Wie ein Schneepflug. Rudi, what can I do for you? Doe de pinter afmaken. Das haben wir in den Künstenträumen nicht erwartet. So viel Schnee. One moment, please. Oh! Oh! Jawohl! Juchzt einmal! Rudi, juchzt einmal! Perfect! Sean is coming! Boah, die hat so ist das Geschichte. Ja. Nein, nicht da im Schnee. Heya! 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 Wo ist der zweite? Ja, wie ist denn der? Ja! Danke. Oi, das ist so steil. Was wollen wir? Hui! Hui! Oi! Ah!
is too much. Komt over to me. მოძებნი დროს ნუ დაკარგა მე მუდამ დაგელოდები შენ ძვირფასო მარტოვის ღრუბელს გავფანტა გზასმინათებს სახე შენი ებიქრება ბაგეშები ხომ იცი რომ ჩემი იქნები შენ თუ კიდევ ხმას არ განსებ აღდგები და მოგიტაცებ ხომ იცი რომ ჩემი იქნები
სარგავ მე მუდამ დაგელოდები შენ ძვირფასო მარტოვის ღრუბელს გავხატა დასმინადებს სახეშენი მე ვიქრება ბაგეშენი ოფიცი რომ ჩემი იქნები Mach mal Pause. შენ თუ კიდევ გასარგავზე აღჭები და მოგიტანე Überlebensjacke. Richtig. Schon super, wenn man sich hinten aufwärmen kann, Rüdiger, was? Also für Weicheier ist das nichts. Für Kettfahrer ist das nichts. Ja, ja. Das ist nur für Kettskier. Aber es gibt eine Disziplin, da bin ich voll gut. Die gibt es aber noch nicht. Die warte muss mal. erst erfunden werden. Ich denke gerade nach. Jetzt, Ja, ja. Erfind mal schnell eine. irgendwas gibt's. Bin ich voll gut. Andere Leute aufwecken um 7:30 in der Früh. Das kannst du gut. Das ist der Mini-Test. Schlafen du bis 3/4.